Kuri ubu ikiri kuvugwa cyane mu itangazamakuru ryo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ni uruzinduko Perezida wa Tanzania Samia Suluhu yagiriye mu Rwanda kuri wa mbere tariki ya 2 Kanama. Ni uruzinduko rw'iminsi 2 rwitezweho inyungu zitandukanye ku mpande zombi, haba mu banye n'amahanga ndetse no mu bukungu. Perezida Suluhu w'imyaka 61 niwe mugore wa mbere uyoboye igihugu cya Tanzania. Yagiye ku butegetsi muri Werurwe asimbuye nyakwigendera John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli harazwi cyane nka perezida waharaniye iterambere ry'umuturage, ashyira imbere inyungu z'umuturage, ndetse ikindi azwiho nuko ku butegetsi bwe igihugu cya Tanzania cyagize iterambere ryihuse bituma kiva ku rutonde rw'ibihugu bikennye, Tanzania yinjira ku rutonde rw'ibihugu bifite ubukungu buciriritse. Samia Suluhu yageze i Kigali ku isaha ya saa 3 za mu gitondo kuri uyu wa mbere ku kibuga cy'indege Kanombe, akaba yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Muri uru ruzinduko rw'iminsi 2 byitezwe ko ibihugu byombi bisinyana amasezerano y'imikoranire agamije iterambere mu ngeri zitandukanye. Ni uruzinduko Perezida Samia wa Tanzania yitabiriye ku butumire bwa mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Tanzania n'u Rwanda bisanzwe bifitanye umubano mwiza cyane ko u Rwanda nicyo gihugu cyonyine Perezida John Pombe Magufuli yasuye, kuko yari umuperezida udakunda gutemberera mu bihugu, cyane ko yagaragaza ko akenshi biba bigamije gusesagura umutungo wa leta. We ibintu by'inzinduko ntago yabikundaga cyane. Ku munsi wa mbere w'uruzinduko rero byitezwe ko Perezida Samia aza kwakirwa na mugenzi we w'u Rwanda bakajyana umusangiro urabera muri Village Urugwiro ku mugoroba. Ku munsi wa kabiri ari nawo wa nyuma w'uruzinduko rwe, Samia byitezwe ko we na Kagame bazasura inganda zitandukanye zikorera mu cyanya cy'inganda mu mujyi wa Kigali i Masoro. Aha i Masoro hakorera sosiyete 120 zirimo izitunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi, ibikoresho byifashishwa mu burezi, n'izitunganya ibikoresho bikenerwa n'izindi nganda. Kugeza ubu iki cyanya kimaze kwinjiriza leta y'u Rwanda miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika aturutse mu curuzwa byoherezwa mu mahanga. Iki cyanya kandi ikindi twakivugaho nuko kimaze guhanga imirimo 13,000. Perezida Samia abamugereranya na mugenzi we yasimbuye John Pombe Magufuli bavuga ko batandukanye, ko Samia ni perezida wagiyeho ahita yemera ibijyanye n'inkingo, yemera kugeza ubwo nawe yamaze gukingirwa urukingo rwa COVID-19, mu gihe we yasimbuye John Pombe Magufuli we yatemeraga ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19, ndetse bavuga ko n'izo nkingo ntazo Tanzania ikeneye. Ikindi batandukaniyeho nuko kugeza ubu uyu mudamu Samia Suluhu amaze gusura ibihugu birenze 3, mu gihe uwo yasimbuye John Pombe Magufuli mu myaka yose yamaze ku butegetsi yasuye igihugu kimwe ari cyo Rwanda, nabwo ntihamara amasaha menshi. John Pombe Magufuli yari umuperezida ukunda gushyira imbere inyungu z'abaturage kurenza uko yashyira imbere inyungu ze bwite. Ibi binashimangirwa no kuba yaragabanyije umushahara we akawugabanyamo 4, akazamura umushahara wa mwarimu. Ikindi gitangaje yakoze nuko yabari imfungwa bari bamuzaniye ngo azinyonge, avuga ngo izi mfungwa buri umwe yagiye yica 2, 3, nge ninzica ndaza kuba mbaye mwicanye kubarusha, araba ari nge mwicanye ruharwa kuko ndabanisha abantu barenga 240. Mu gihe John Pombe Magufuli we ibyo kwambara agapfukamunwa no kwirinda icyorezo cya COVID-19 atabikozwaga, uyu mudamu Samia Suluhu wamusimbuye bigaragara ko n'ubundi yaje mu Rwanda yambaye agapfukamunwa, mu gihe we yasimbuye iby'agapfukamunwa atabikozwaga, cyane ko bavuga ko gusenga byonyine bihagije kugira ngo umuntu yirinde icyo cyorezo cya COVID-19. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe, kandaho noneho amakuru yizewe kandi acukumbuye atazajya gucika.